tak sin simple issue sarabo language abo san ekdom simple issue solve khaina nabo 1 hour sanangan haimatung je kokborok no roman script khaira nani abo sa tabuk 64 rong simi extend mang takon nang issue si ya mo boro si issue khai to ngam no politically ako sir kokborok ni nung je roman script sai tong ka one of the first documentation done for Hill Tipra language J.D. Anderson so University of Edinburgh bo 1750s nó có 1850s rồi जे Tripura hawa phai nai record khai nai Hill Tipra language census khai pema ta sir mane kok tar lo recording khai mane aso mani simu check bole because script should not be chini issues because chini o je kok omono oral tradition je pai thang mane phiaba exam o jahutu sida na katabuk o kokborok in terms of recognition phaika people for ages and ages we are comfortable in writing in one particular script angam se mungsalia majority je sani to mane borok se amno sri accept khaika kai aza ga on over high khaidi ma tamba age ganka bengali versus roman script tamka devanagari phaikwa devanagari mani ulobu tabu majority support roman script to kai if it is by the people of the people for the people if india stands for that then why can't we be democratic when this language sung or script by Sinai we can connect to the larger communities. Correct, sir. So why are we not adapting to it? No sir oros hause foreign yak tongo foreign language am no nang tam sanam sung sir Tham ni foreign yak tongo la foreign yak but every one of us an extension of English education. Nini chief minister man sir je nang English background e phayo ngi man nang Christian background hani man baksa colonial mindset nang je sekpan hindi je colonial mindset krika sung ako wal si borok rule khaijak sung o western education system no sung adam khainai tini zratai je agi to nang tabuk article sinani gangkai ni sin nang kok ba si masi to whether you like uze roman script amu bu kaise invention no even sir roman script bo santa total of british language sing ya bo no combination of latin language if you go to united kingdom born you had indigenous language tongo omong ka europe je largely accepted and most conveniently of those they use khaija omno nugino rajara mohan roi sung accept khaijang blai omno sirungino mahatma gandhi songro bohaino london thangino london ni borok bu walai phebele even indian constitution no man sei jo amin sei ja okay om batamong nung mismatch ya to ba jeta reality no sung accept ma khainai okay o script by kai omota kisa hai aro sung thangya phiaba English roman script khai ka tam osubida tongba tam problem tongba amani feelings e what religion I should follow ang tamu mutai no khulumnai ang boma hai sanai ang boma hai kanai ang boma hai chumnai it's personal choice all the Kokborok speaking community borok Kokborok no roman script by the sinai urdu by the sinai tam by sinai omo sin indian constitution montage aba sin fundamental rights ne against clear some sin choice accept khanya really haing ya obviously violation of right fundamental rights borok suppose article 344 article 341 ongni sao kaham ka pori nai thum borok et schedule te akote tam ka kai o jago chini or dukher bisoy ka kai Zoto kaisa ui tong hangkai chini bosong ni bising tei ne kaisa kenai bahai ka sana pam ri jagi nai chini majority ni against to koksa sawi nai ka iko hai ni thung jagi tong kata ko plus borong represent khai tong hangka age wa hai ka thung jagi tong hai pano amno tei nai dukhu nang ni ko gya tamni himala nung script ni issues no jesu pano suppress khaina nai di
ani research so mo sijak the invention of digital technology has brought redemption of physical reality to this oblivion language called Kokborok. Surobi Indian Idol lo Kokborok by the somebody see the resa. Bokal si record kaisa na bla. Go with sharing. Nang tabu ng Kokborok song ni nainila. Nang Zatu Kolida the tam everything is recorded. Correct, sir. Sounds Ultimately. Now if somebody wants to write Kokborok, Borok zani jar script by si pa dito ko. But no issues. But sungla angla zahutu ang rumal script by pori phai mari ba. Nang jesi pa ni tong di. Mobile ro ang Kokborok no Kokborok rumal script by si hai si. Phya ba or bundu ko baksa na. Facebook go আমরা Kokborok রোমান স্ক্রিপ্টে চাই নু বাংলা অক্ষর বাইনো ব্রাহ্মণ লিপি বাইনো সি নাই আর সারি তং ফিউ আমরো বো সারা বজা হামা তং জনো খাই গিমিক সি পলিটিক্যাল গিমিক খনি মানো মানে আবা কে ওয়ান্স ওটা স্যার মানে বরক সোসাইটি ইন বাইতে ওয়ার ওয়ান্স ওয়ান্স সেমি বরক সেলফ নিজিন কেরিয়ার বাই ওয়ান্স গই Kokborok no kaisi issue তুই নাই মানে আমনো ইস্যু খাই নাই বড় থুই তো মাইতা ক মানে বংনি দোকান চলি ওটা স্যার is a game of the politics so academicians youngsters so gamno tamni film rocks snam ka kai directed by Sijaka amus korban sito at the same time jesik scripts sergi mano amsun sin advantage Kokborok মানে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিকা মানে আরকা স্ক্রিপ্ট বাই সি আমাই বুয়া কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট নলেজ নংতাম নি বাগৈ অপোজ খাইকা আর সিনি প্রবলেম